usuka pen desia phan pimpuralo pajirpon jirkending police station kiparlo charchi malong motor kachingkoi children di talonpon forest ib along e chomang atum phalang no et sabuda alam kia puthak ksa kapin rem astc tiripi pen mithang asa hemalong pherangkema kipado Karbi long arlo LP school thanbang tumaphan BLO FLO asai pen pajok ponangji pura pini usuka tirpi amai pen Karbi long Deputy Commissioner Madhumati Bhagawati ACS Arding Pinpura lo pajirpon Pinpura lo along kijong ponke LP school thanbang atum BLO FLO arpudo patheloksi pinak an thanbang atum ke lo than thedat titi Laso ajok penang anlo Charlie oso martum akai kan hok dolo lasi LP school thanbang atung phan prapjin pen BLO FLO asai pen pajok ponang po puta pin puralo along kejong paduponthu laso puthak prapjin pen sideng ponpo pusit DC pen lamchak chipon news desk report Birta live আমি উসুকা এটা দলে কাৰ্বি আংলঙৰ DC উপায়ুক্ত বুহিদো বাইদেউক আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানখন যোনটো আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান যোনবিলাক BLO FLO যোনবিলাক ক্ষেত্ৰত অফিচিয়েলি যোনবিলাক নিযুক্তি কৰি শিক্ষাসকলক লগাই থৈ দিছে সেইটোৰ ওপৰত যাতে ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছোঁ সেয়েহে আজি এখন দাবী এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা যায় Karbi Anglong lo LP school than bang nupan BLO FLO sai pen pajok ponai pura pini Karbi Anglong DC KIP phanil tu hin ben in poro lo paji pon lo si bang so puthak prabjin ban sai deng pon pobusi DC KIP than tu hin nil tum han lamchana chipidur jirkending police station kiparo charchi malong motor kachingkoi ajok bang thongket to se amuluk keso ahiring tang pike jok bannar ke batu phan Difu Medical College and Hospital along ansi mesen pen keso kipalang ponji phan Kheroni Model Hospital pen referred lo birta kelong no atengke koka picnic spot along kipang thir dampen amit hang ahem kachewang por akho tata mobile amotor abrek field der jok koka dung along si kachingkoi pon pusi pherangke tumphan than bachini pon west Karbi long pen jolang pathar report Charging pila plam hangke theka talon ka tuye pam ni tumdak charging apa thunong plam long pendel kimbo ama sini tumanong no 17 November bangke tatu disongka charging pila plam hangke theka talon ni ama sila sopram manil tumbang lang na hoya preparation ham kaje sing ke dang lang so dai phansi apena hak ala kukalo na tang thiri phansi bang social work kam ke phansi hak bangke lang nange so ke phansi bang ama si ala driver bang stalin health masih tapi main road long masih kalau ke accident kalau ada apa kukalo mangkon bagdo non ada yang hukum sesuatu bangkaan bagus sih non marni tu ada yang suhut alis kelong tang bangke kadok ban bangke troksi lang lapen non bang bom lang ambulans penta lapen aku tata mobil penta bang bom lang sila sokari long kadok ban bangke bang pike bang doji non mar kuman ya pran kita bang dulu mas non mar apran kita bang abelang sta serius mana condition se dulu non bani bangke labang sokari ke bang pini hor ki jumlah sondoma ni labang sokari ke bang mana starting hell bon si bang kita colon di kita bang bang putih Karditang Sumila Rohangpi Memorial Residential School along Children Talon Pon VDC Chairman Khogen Crow BJP Doramla Mondol Amai Phu Khor Singh Be KSA Chunbang Ram Singh Tok Bia Tum Chitong Dun Wathat Lang Sopen Bertala Paparangke Rabje Hamse report Kecing si nilidom kelas ke pang ceng pon lake adung head isi LP school do ala bang so LP school long si nilidom kelas bang pang ceng pon lo ladet pen cikloyonia pia bang ladak stame council hin pen la pen nilidom duaramla constituency nona bang ke EM lo apranga bang ke MEC ke hai Prabhat Chandra Taru sar alangli labang so adima klong bang nang hut pi pen lapen school bang nilitung staff hoi lapen SMC kaduwe chilang pen school bang kimlo kimdet pen api school along kidib jia phan ting bang non kidobom mate kachari bom CM sar ake hai tuliram rong hang sar alang lisi nilitum han ting bang ke narabdun lo lapen non kadure mate non kavedet abang ke lalo usomaratum school long bang det api lo tangte class do boy hut stame ba akapre arni pusatame alang litung hiju na lang abang kadure
dukok lapen nilitum pion lapen sukidar tumdu latumta hiluving 1.5 kilometer bagdo lang kisok dam nangi lasi lang ki juna bar sai bang jang semet pet ke sumpi gan lo lapen school building busudame nonamat ke avidet lang lapen ke boundary wall lapen kenang sot nai mate athipi akinang sot nai bang ke lalo school atum phan school students atum phan hostel facility abang jong si government atum hin pen niltum school phan nang pi unu posonte la angkang thipi chinthong pen danglok amri borgaw kolbari lapen lapu amtreng durong lapen dolang cupikilok lapen ladagalom harlak lapen longdangarong phangchup hiriri lahaya ai student ahin ahin pen kiwang nang chingrum postop pi anlo mate sum pi anlo Lasinili ladak jasimet ki pudun kangtung bang lalo labangso memorial school labang ladak non pini arnani da ke claim poning kita poning du ulang jasimet pet dak infrastructure put hakalam dak school building ewalang angela pen dak boundary wall dak kenang sot kenang ji ladak longlek ko amma kenang ji ladak kenang sot dak dolang lapen nili Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Longhang Akihai Fan lapen education department EM Akihai sir Richard Tokbi lapen dak local EM Akihai sir Prabhat Chandra Taro sir faname dildum Karbilo chol ya song hin pen kachuniri kang tungo bang kelahan lo ladak infrastructure mukha unti ki prapen ladak kiklem ponsrai ponsi chuningri ponlo lapen ladak boundary wall po thakalam punoi angla pen ladak stop thanbang piatum pustame latum helowing wing pensi ladak kewang lasi along itu ham same teacher quarter along itu ham ke do adimta sikdang pi labang sos ahem pusame kimpi poning pusinil tum benchuri ripon lo lapen ladak jasemet pet ladak ke inglong atok sido labang so ladak dak kudam no harong penceng cenglok ladak langtara lapen ako dak longdang arong ladak penangan osumartum ladak sinon nang chali thaglong lo lasi ladak ningkan sira chitim bagdolo lang tum la cengget pen lasi ladak bang ini tum education ahin na thu kapaching thu nang ji ini tum bong mar tum mote ini tum khai busame tok lang krong na thu an maka paprang nang ji bulote ini tum education ahin na thu bang important picnic akenang sot lo Sabudalong Fresh IB kikim ponji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang pen long sompon lo long keso majo amat comang atum halang no piat lo laso putak pini KSA pen West Karbiang Long DC angbong kachingwai padupon lo lapen law and order lapen KSC atum thana sai dengpon pe prote ingtang rakten jasong ponji pusi DC aphan KSC asongja atum pachiripon hamren pen bertala fafarang ke rongden ronghang report Pinilitum Karbilo Charlie Song Hamren Regional Committee la pendak nili long nang chirap dun anitum claim rap pendak ham kese Hamren head branch atum pendak DC asai hem long meden DC conference hall long nang hum ewang iklo la pen kebang athe bangala lo isi sigjit alam the kedam tang ni phai krehiniar ni andak sabuda habang long itum Karbiang Long Autonomous Council pen development ki pidam hadak border long kaching thurwar sai ki pidam si IB ki kimi foundation stone kepang ni dam labang so foundation stone ot lang no tum ajo masih panghodet labang so puthak pensil tum dak wang lo la pena bangke la dak bangke isi bangke ningduk meme bangke la pulo kala dak ke pahai no do natum nitum kachinia teng pulo te Karbiang Long nang ke do khasi satum sinil tum hala video long pen identify lo asi ningduk bangke la pulo athe abatai alang litum Karbiang Long Autonomous Council mate Assam government phan akoi ki pije development nang pipe kaching thurawar sai nang pipe pusita min non kaching thurawar sai ke claim dam long ta la son si aot lang no nang chipa klangon rong
pulutang te labang ke iltu ma phan da Karbi Anglong ara da phan Karbi Anglong autonomous council phan sila ke nakapin rem binong lo busi nili pudap lasi nili chuning ri ingtung ladak administrative lapen law and order atum labang so pu thaka bangke ladak ke kachini ne pola ma belo video long masi ki ong dung tum bangke RJ ta klang et lo pot non e phong bangke alang li tum phan bangke so dak pen ing signing busi nili labang so press meet pen tame nili pachini pon lo lapen bangke pini ladak DCSI hem along sitame nili ningie lo je ke damtang ko alo ne pen sitame alang li tum pulo FIR nang pinon pusita nili tum ke damtang ko alo ne lapuson incidents nangke do iltum adu ya hoilong alam ki lapen iltum Karbi riso jang phan Karbi ara da phan ka chenek la son dolo lapen Karbi Anglong party na ka phainu la son dolo ko alo ni FIR ki pitang dolo tapiniar ni action and take lasi noni phong bangke lake war chorna ngathai velo lake chini ne polam ke velo video long si bang pli pho RJ bangke klang dak lo lapen ili ka chinia teng plote nitum information ke lo teng plote khala inut bahini rat ma ada ke pahinu dun rat tum jatalong sor pusi pu polte jatalong ke lake Karbi Anglong binong lang pote dake disputed puta pudam mathai we lapen block 1 block 2 lake popar banduri do popar hadak bane tum tar pangthek made department hai hui do Assam police pen haldak BOP do kado ka do police lake disputed lam si havi pote lapusono long apatai patai lason bidilang no tum jakong lang no tum amuke bang we tum lason nang ke claim bangke lake Karbi lo Charlie asong lapen Karbi Anglong arat ke lake comment tu ne pen ta di tum dia ya lapen dia on e ra tum jong si alang tum phan lang ding thang nat action and thek the pulote ke wang GR ni bangke Karbi lo Charlie asong pen si nil tum che song nang kok pola pen aklong ni tum sunang kok pusinil pachining tung lapen hola bangso ang dengjong sinang le rock plote lake administrative law and order lapen government atum si lake adai che nang pusinil ipung tung athe ko alo nil tum ning ding det po abatai nil tum hanang tengkheng abatai tum hanang chenek nang ka holo polote ko son sinil tum do non pon ko ansi tum do joy jelang lapen ko angsi ka chechak nang la pon nil tum ke non bangke ning dingun elo lapen chechak un elo pusinil ni yeng tung Sabuda long comang atung Forest IB along ke phalang noda aputhak patumi kese inglong phopen herang ke mai phapon hi sodak pin rempon give and take policy chadon dunde lapen Karbi Anglong along le Meghalaya phan echeta pithek the puta kese inglong pho asong cha tum ningje pon dodali pen bertala phaprang ke Abraham Tiso report coming from the same ancestor. So regarding the border issue, we should not create the violence. We should not disturb, we should not inharmony our district. The Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang has been inaugurated there and laid the foundation stone there for construction of Forest IB. Because as a responsible CM of Karbi Anglong, he know very well, Dr. Tuliram Ronghang know very well that the area where they had laid the foundation stone, this is a very integral part of Karbi Anglong. That's why officially he went with all the MACs and all the MPs and all the MLA. Officially they have inaugurated the Forest IB there, because they know very well. They know very well that this Sabuda area is the integral part of Karbi Anglong and Assam. And after laying down of the stone for construction of the Forest IB, some of the miscreants is trying to claim and trying to say and trying to create inharmony, trying to disturb the situation in border issue. This is a very much depressing. 1951, this is the government notification, and we should honor and we should respect the government notification. From Meghalaya side, the Meghalaya administration cannot claim that this Block 1, Block 2 and PCR is an integral part of Meghalaya. They cannot claim that. And Assam has already declared that Karbi Anglong was formed in 1951, and according to that notification, we have properly demarcated our area. So we cannot say that in bordering to Karbi Anglong there is a dispute in border area. So this is a request to all the Khasi brothers, and this is a request to the Meghalaya government regarding the border issue, that we should not create and we should not instigate our people by claiming that this is the Meghalaya land, by claiming that this is the Meghalaya habitat area. The border issue is the subject of central government, and we hope that the central government will act very seriously to solve this border issue. Because more than 30-40 years we have been facing a very big strategy regarding this border issue. Every year we used to have a clash
And we don't want the communal clash. We don't want like creating the communal violence between the Khasi brother and the Karbi brothers. ASDC pen pini arni tili por phai hini ra chetim apor tili pi methang asa hemalong pherangke mai pedopon bangsu apherangke amayalong Daniel Teron Sanjay Kiling lapen kese konchon bangatum pensi lam thejai pon labangsu apherangke amai ke phanang kok alam the lake Karbi Anglong Dimao so lapen West Karbi Anglong arat arjeding kluipen akadisong autonomous state aputhak puthot Amit Shah lapen Kiran Rijeju atuma phan Pimpura lo kipajir damji aphan non kewangji Krip Hopen Cleaner Cap Arni An Delhi Arong Sopi kipang damji aputhak si pherangke mai phapon lo Daldali pen bird alive pherangke Abraham Tiso report Ipini nalito press meet nage phanang ko alam magalaya nilito la song thom non tarik Cleaner Cap pen tarik in ko rakho Itu dari kita ni kan cisi belum dari kerana kita ni di tempat dan laksa program apa ke Union Home Minister Amit Shah kan cipta orang dan Sarbananda Sonowal Union Cabinet Minister orang yang cipta orang kecipta orang tangkap di alam apa ke lah ya autonomous state 240 Karbi Anglong dan di Mahasab so along lihat man domestik nahi ada kehandam laksa memorandum dari tungki bidangnya masih itu justru lo lapen ala border is blok 1 dan blok 2 alam sih kalau naik layar laksa aja deploy kontroversi abis ada kontroversi pada pokok laksa di South Japan 1951 angka notification ada kan so bang ini bang fokus itu joint delegation untuk SSC KSC